Max TV, unim say na ekuada enti emraso say ye the lawyer ya Frimpong Anokye di nkomo nene ye call Eastern region. We're looking at the greatest icons as far as we can remember from the Eastern region. And minim say no pay sabre ide Ghana professors, doctors, lawyers, ahudo students, ahudo etitru any nintini agi akonwa atenase so obetie lawyer. E we say nia wo ye no obi enye bi e wo Ghana ha. Ono nko an wo kasa nko foka say enukre be hwehwe mu no na enukre lawyer Akuapem na Anokye hu to say me ho ye pa ye da onyankopon ase say ode wa beka yen sa na ye share ye dwumadie na se with Kofi and Johnson na answer ne be Eastern region mu kra no we da wadaroma na pese me ha kakra kan ho sem kitiwe bi ya bɔ ne nyum na woni a wo refi no enka kai na ye ntoa so Pacho Kofi and Johnson aye obi a no ye enyuntumni aye high life enyuntumni kase pa na sane a wote no nwom no oye womu a womu nwom no enwuda nibia sa nwom we se we the best 50 high life songs are first 10 obohu se eka ho na nya ade a ebetwa mu da even though time ye boss anwumi utimu se na nipa bebre ye nwo possibly in the 60s or very early, I think it's in the late 60s. The Bakosons were nana the band, you find the Parrots band. Obon bi ose ma dis ye mo aye medru. Neri bo mi komo. Me me want to yasap. Oh yeah, he was just good. Na osanso ye Christo ni kase pa. Chansa na obe wunu kra na ko Church of Pentecost. Ebo gospel songs bebre e de mawo. Oh yeah, Akuapem ni. All right, lawyer CP. So we're talking about icons from the Eastern region. So please make a date with us. Stay, you would learn something. Lawyer Ntiyemra, let's talk about the most ancient of the tribes in the Eastern region. Yambubo Bondinka Krakra, Enfamra, and the modern. Okay. So I can't decide there any Eastern region hono. You be shasi free. Mo anase yemra other tribes so Sachem ni Akuapem ni oni ekekanka ho. Okay. And you say you free. You can't say could you say immediately no. You ba Akuapem because Komfo Anokye etwas wo. Okay. Komfo Anokye you be a nyo no anke ni asanteman. Na ne me dem say. Me pa jo kan bi o mo say Komfo Anokye you be a senye wono a kan ye ni asanteman. Da bi nke ni asanteman. Wow. Oh, definitely Kenya Santimana near there ni kan so ne say asantefo nye nipa wo ye bibi mawa wo nwere efida nti we ye nipa asantefo kaino. If you can imagine say the second leading hospital in the country ye de atono what you see no mom de nkroma na see around 54 nti na say the government of Ghana recognizes the preeminence of Komfo Anokye. Ana yasan wo Komfo Anokye secondary school ewo agona ha nti we obi a ye wire mfinida na asantefo ye bibia ye kai Komfo Anokye ye boss etutudin a ye kai Komfo Anokye so se tutu ni de na konwa ne na oteso na mo nipa na obu man no ono ne Komfo Anokye. Komfo Anokye na ode the spiritual foundation of Ashanti edisi ho abra wo baaye no nanka nia asantete no akonwa no a wo mudi no omu nyina yepe ahemfuni nyina omu yepe nti na de bia no civil wars ewo ho wo organize nipa se yankoko a eden if you say mampon any let's say offenso dwaben kokofu esumenya agona omu nyina yepe nti yepe dia eden na wo ohen no ubetuma organize yen say yeni wochi eno na ma Komfo Anokye create a new capital which will be above all the existing towns eno ni Kumasi. So it was Komfo Anokye who gave a capital to the Ashantis. Odi wo mu ba wie no eno yi akonwa ni fra Asanteman so kwa aman ho eno de ba Kumasi eno san elevate ana so ma Kumasi hene no so biya be sha nase o yusu trick kama bia
who read history say the greatest Africans are yawu womu nyina a wo body bi te se Kwame Nkrumah ne Mandela mo wo kan tana e bibi memu nyina enye se wo yi konfa Anokye Frim na papa no ne nimidie no e wo so. He gave Ashanti a capital, he gave Ashanti a common identity, and that was the golden stool. Say wanye ni gold ena oye dua yasene a enka ba na nkra hwe a wo hunu na nam say ye gold nti no asantefo de wan hoodin no wo kra no wo sunsum no wo moja ekon ya abọ ho ban na no so na ma empire no e ba na san etreye say ye dua nka obi an ha no ho na nam so say oyi ba kope na nko betuma ye meyensa na nan oye ne sanka de bia de ntokwa beba wonto oye ba kope nti mu a motete black stools so akonwa tuntum no so no mu nyina modo som gold no nti wahu ne nyansa afa wo wie sa ade no no na your friend say osan ma wo mu the history say obi biara obeye bibia ma santeman no mamu wire mfi no mon kai no enti se wahwa ntokwa wo mu kokon ye di de nchirafo so enkonim no wohene a ode ne ti age kirema twenebu akodua omu ye bibi de kae no nanso ye secondary school aman yen so obi ofri kumawu bia no ye te ne ha yemfa wo de ne ye fansa enyankoma de bia enyeye fani atoso biem mampon hene a ye fe no bo ahena nantuo ono na Komfo Anokye ka se nimpo beye Supreme Commander of the Army against Denchira no ye bekum no nti na ose tutu ono ne wompani nti eso ono na okoko commande ana mampon hene ka se obeye nti obeye de a wo begina ose tutu anem no wakwa akowudi a because the prophecy was that nipa ne be wo kokon no so amamon fa bodyguards nko na wo ye ohene na bodyguards eni wachi na wonko na wonam kwaye mo besa aba nti nia Komfo Anokye ya ma ne se Mampon became second to Kumasi. That's what Mampon occupies the silver stool. Not also miensa any Jamana contain of offenso and also a kind of debia offenso cry the main secondary school when you Jamana contain secondary school. Bessie ne obibi obeye bibiama asantino. Omukaini ya Komfo Anokye a kind to say Nzimafo e kuma won. Ya wa Americans ma ai before akoma wo ye wo kuma se anwuraka edinkra ohini bi omu ene no kokon ye e wo jaman no ntoma na efura na santefo na e won fa umbeye bi ni din na daso efri Komfo Anokye owie no nso no hwade oye sa de bia wo kyekyere no se wodi moja ene de ye natumi etim enu nti eno sacrifices nipa miensa we say no nti anytime bi asanteman be kai se nipa miensa we e de won kwato ho e ma yeman no ekubia aba mbeko and everyone will be prepared to die for the Ashanti nation by so doing you know the bia ma won man no etre nti se e bo no tofa wuntumi enyi Komfo Anokye emfree Ghana ye history mu because se na Komfo Anokye e na memfa ne say or ya advisor to Kwame Nkrumah and Akufo na Abuzi or whatever nka obeye wo bia obema Ghana man no aye kese just as so dey asanteman so yemra Akuapem force ko ye Akuapem ni nti se bia me kai Akuapem fo biema ebi ne Dr. Okon Ampofo Dr. Okon Ampofo no ukọ Akuapem mampon a omo wo the first of its kind in Africa hospital omu yusu nuaba o say before the be to ye no mas na orthodox medicine sa Akuapem ni we e no tena se o yare ye no ko hospital bia na onya ahoto e no obi kire no enubuna bi o yusu na ye no e no ko hu o mampani yes for more than 10 years okọ castle ho bia na ya pam no sa ko 1976 na General Champon so de ne bibia te say ne papa Kwame Nkrumah oje no atumu and ye established the first hospital in Africa ye yusu herbs nko a wo mampon kwan na no wa Akuapem mampon actual Center for research scientific research into plant medicine ne ya attach to all the hospitals eduro bia wo mu ye no doctors to me prescribe any other countries ababesua bi ediko any universities na nkrofo ye masters in plant medicine ntiede na wo ka icons
of the whole country we betumi ayi Dr. Okon Ampofo efrimu okay Akuapem fo bia nso ne ye fen say Ani Johnson na mebo ni din and Akuapem ni bi nso a the whole Ghana ye wire entumi mfini da ye wire entumi mfini da abrantie bi owu 1900 odi 30 years pe na say you can tell when he was born. I think 1870. Your friend is Samuel Otu. Now you're missionary for the Presbyterian Church and the teacher. Kanya mesem could drew Asante Memu Techimentian station no. Na 1900 no Yasantua war no estati no. Na Techimentian or no. Omu di soldiers akobwa Asante Mai. A say ye kumwo nti da no mo wo ma papa ni nyina ne na adane say o mo frɛ no say brante nyamesam no a wo kan say ya abrofo no na esuma o mo nso na say o mo ne ye di akon o mo kum ye dom no nti ya adwene ye say eye wo ye secret agent wo ye spy ema wo mu wo se dabi me de onyame bi o wo soro na semina menka sojafo bia ho na menyina ho ma obia megyina ho ma Presbyterian and as a Basel sorry Yesu Kristo ntina mo wo se Yesu nya burani na de twasemina eba nya ono na okunkum ye nkrofo wo kumase no se wo pe wo nkwa de a ene to Bible no twene na jitu mu se djuma na wudi no na nka ye burani adwuma se wajai nti baba bekan ye ho ye nyina ye bagunsa ye beye nipa ba kope ho dia ene nipa mu he ya ye betwa uti na Samuel Otu eya no says pass a meto Bible trustem atwene just because of ewu a mewunti wabra Yesu no a mekomom ema no sana ye de ye no ti me pa Bible no de trustem no meto twene a enye ye nti ne amope bia no mu betume de ayeme nti awia kete ewo nipa mu de papa to ho de ne tiri to edua so etwae ekum no nti the first Christian martyr ewo oman we say mu no died in 1900 at the age of 30 Samuel Otu from Akuapem Late na yakai no ana to some extent oman enkai na sorry ne de omo akan can you mamen kan yakai Basel for Samuel Otu Sunday every year bia the sound Samuel Otu Memorial Presbyterian Church what techiment bi so wo Late the sound on secondary school techiment ya na megidi say mra so say eso many hina to me ekai no em say nka ebeye se nyina eduru ba bia ye nto Bible ne ntwene kona bia ye wo na ebe se Samuel Otu ha ntimi na na akasa o se ade na wo kan history na ye mfi Akuapem ni ba bi ni o design the Ghana flag okay Theodosia Okon o design Ghana flag no pacho no so ye Akuapem ni o fi Eastern region ono so the first female show o project Ghana hockey to the African level me to me kwaje abodi e de bae ono ye Akuapem ni ba la de bia wo ba wo kasa wi aye busa wo say edin na wo region bia wo bedi hu nkoma ma Ghana fo renfi ana ba bia wo say ye ma ye ni kopa when it comes to the Eastern region what would you say about that? Eastern region there ya na Ghana for say tourist destination no central region infante enye nokre Eastern region is a region of waterfalls e wana atibie omoye you know your friend is saying I can say BBB that yina paragliding I wanna yeah no say so abedane festival say every year bia no Easter time Ghana yina de your attention equal Eastern region tell maka no more waterfalls chain region bia the most historic town possibly the most historic town in Ghana for certain reasons Aburi our Eastern region one Nigerian civil war no by Ghana for efre both sides ekosie ntokwa no Aburi and your quarter is one botanical gardens no ewo nti Eastern there we free BBMA and ye yasomedwe ewo papa mountains another the biggest hotel in West Africa now Brian Champon ye kwa uman this year
akosi ewo kwawu nti yewire wontumi nka Ghana asem na wonyi Eastern region every. When it comes to development, how far have the Eastern region come? Development in the Master Ghana baby ni wa eso ani kese baby ni west no east no you know na mo ba ne won mo ebo won ho mode a won mo ntina ho ma aban emeye bibi emma won a and the Eastern omu di mo akotene titiru kwawu area no omu atumi ye won bibia go Akuapem TV Bepauso Hein